L-elezzjoni presidenzjali Amerikana tinsab qrib u l-Partit Laburista organizza attività dwar din l-elezzjoni li għandha għajnejn id-dinja fuqha. Din l-attività saret it-tlieta filgħaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, kollaborazzjoni bejn il-Partit Laburista u l-Ambaxxata Amerikana f'Malta. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-professur mill-Università ta' Virginia, Mark J. Rozell, li jespeċjalizza dwar is-sistema elettorali Amerikana. Huwa spjega li din l-elezzjoni speċjalment wara il-bidla fil-kandidat demokratiku mill-President attwali Amerikan Joe Biden għal Viċi President attwali Kamala Harris hija waħda mis-silta sow, dan anke kif juri stħarriġ tal-opinjoni pubblika li juri li Harris u Trump huma viċin ħafna fit-telli għal White House. Projections are that this is going to be a remarkably close election. The polling data show that these two major party candidates are statistically tied in the 7 critical states in the Electoral College. So as of today, it's very hard to predict what the likely outcome is going to be, but you can sure bet that the candidate who's better able to mobilize his or her partisan base is going to have the real advantage in this election. F'din l-attività tkellimna mas-Segretarju Internazzjonali l-ġdid tal-Partit Laburista, John Gregg. Buri li l-ewwel inizjattiva tiegħi bħala Segretarju Internazzjonali kienet li ikonna iktar lectures u qudiem ħajkonna iktar courses. U hawnhekk nispjegaw ukoll is-sistema elettorali Amerikana u l-analiżi tal-elezzjoni tal-2024. Kuntent ħafna għandna terna u tajjeb ħafna l-interessi għad hemmhekk u bħala partit mhux ħaniġġieldu biss minn aspett lokali imma minn aspett internazzjonali wkoll.